Din gajingmi kansan ke dekhot jong kaliang persya nang kayung dorbar hakasngi bakut ka dorbar kat bom patkut gajing yata yakimat basa khamtam hakabede bakimat jong ka ilaka na kaliang deputy CM jong ka council uba PNCM ulong ba gajingmi kansan jongki kamde ka basyongnya da ka baki aidau ban ra shwai ka bil syaka select committee ban khamyatai baha namar kidang lingkot palat bat na kaliang deputy CM ulong bah gajing shisha hakapor ba open shai ki pediang Henry mentang ngimla asngothu balipat kimi kansan. Ula ongru bakani gejingle jongki. Namar bakim kwa baka isi bamenta kanyak syakmat banpas ya kabil. Isya kajingmi jindat kamdat long than ka basyong niya. Kataw ko long ba hadin ba kila panjing pensyai. Halo ka giat to kan ni gibenta. Kibaide ba kani ka Khasil Autonomous District Administration of Ilaka Second Amendment Bill arjar pulai. Dan perkan mau ya pi khandiat kabagi ko ban kli pensyai kajing dia bukan definition. Jukat kum ke principal. Ni kan pendu ya definition juga principal. Ngishu karilang hakanika amended section. Klamja kawai ruka definition. Kabar kiakan sepang jadi begini ki rules ki bade haki hima baper ki rules bashna haki hima baper naka appointment and election of CM deputy CM lengdo menteri basan wadar kamdon tingade bar cabinet decision namar ba Cabinet Decision kakha naga paragraph 3F. Kain appointment and election jongki hima kadi naga 3G. Kabang isutu syai ba kinomla badisnai ka administration act or administration rules. Naga paragraph 3G. Kamdon jinga tungku barkanika amendment ga jongi menta. Kawiru kajinga dai bat kiseng samla kiseng longkmi. Kamdon kan nunggu ji itu dak anjungi baru sekata. Hakani ke pementangin itu yaki dak anjungi. Kidor bardom. Mo kai ka kamjung kidor bar sinong. Ban issue certificate nong song sinong. Tang dak away ke format. Kan kita sipun yang i. Namar dak tugas certificate kin benan kam bakla. Ham tak kiwi ki kam kejongki. Kani ka anjongi ka bangi nang flight menta, berang pas menta. Kebalong ngin isu katkum tangi ka tuka kam. Kinoma ban penon kembang kam bakla nam tak wiki purpose. Kani ka Administration of Ilaka Second Amendment Bill kalong so important. Kabamur kisnong kintoi kamru administration katkum kani. Kin isu certificate ru katkum kani. Kiseng samla kiseng long kmiru kintoi kam katkum kani. Habagimi nak benta pani trelang berki board district administration kimi ru katkum ka bangila kerana kanika ain kejuli tadang masuban ong ba kajing mi jindat jongki kalong ke bom tun nong rim ngamong ngidang la perman ra ki third amendment ki fourth amendment ngilaban diskusi kita tenre ngai ba kalong bom tun nong rim Kawiru kalong kani bamisyong baka aiger kitan si thoding janmit si sajai ngatrai ban puli katam bunchia ngatrai what ya ka women reservation bill hapo parliament ngatrai si tengmit kidang sarkulit si member kidang yomen step dan problem mekani ban puli Teringat ikan ni baru kau calon tangka, you slow emotional jongki. Anyway, angin dan problem banyak. Terilang bagi rengkat lagi pengkreat saya kan, hard amendment berkiwi. Ki mat ki bakusan bang ki yang itu ki dawa. Ka ke bagi dawa maki ngalap pensailut berkilap hun jurut. Kisah aidau pada dia bahana baka selemek. Dia baka selemek lais ni. Ya ini bil ban pule kat ya ka women reservation tu dang overnight mo central parliament
Dengan ikata kaji bondong ring kasulong imat ba kim kwa ba ka isi kan ya syak mat kan ni tengam tip kai gisu jungki kata ngam tip Ni sengur bo uno elam jo kalinga yate uang ba kim persya henry. pi sila komiti pi nala kadai ka bill ka barim o ka batmai kadai kini ki clause kini ki section kini ki subsection ki bangi propose mangi ha kan ka amendment bill kidi kitu ki jo ki bangi lai tai pro pro iskata nyata ha ka por bangi pangasi ka bilik admission yushim kat tu kat ni ki bentai ki pasok berengkam ki tiap hang ni kabumur kam dai te ka batmai kadi ka barim nak kalian jukiro from time to time ngatrai kala discuss hagapor bagi ban rai ketuan 9 amendment appointment and succession of chief amendment act nama ki pendung hang tu ya ka bilik admission kamu ngisim lang nang turu teh nama katu ka bagi snai katu kam don ya ka legal provision ka pasai tendre ngi ya ka bukut ka chulong tang ka wi ka daw lese bakim kwa ban kari along ban trilang na ka bentagan ka issue kabedi ka jimun to jumpai ba tah